Pasal lepan saingi bicaran na hurupu na Ahmad. Ia naritu aseng amulan na Muhammad. Naya alepu na puade tetong. Naya hai na puade rokok. Naya mingi na puade suju. Naya dalengi na puade itudang. Pasal panasaini bicaran na api angingi uwaye natanay. Naya api tetong. Naya angingi rokok. Naya uwaye suju. Naya tanas tudang. Mapakoniro asikena na poleri hurupu na Ahmad.